Kardom pini bertar jikta pini prime time news tan bang pini le monitoran pi aprang si bertang ton pen cipajur midam de aprang bertang kong pi arjikta Nihang Karbi Baptist Association ingdeng Paris Sirakep ningkane sega mai pi ke paman pon Forlen amen pen long nit ahawar lang parpan chungkreng rong hanga rong along long le alam ki kiklang thu Apar panjan ram lek the rong along medical sub center ahem ki kim kerang patang te pulatang te rong petrogarat kachisong jiapan kachisi Bertang kung piar jigele phet puthot bertang ton pen chupajur midam snang Nihang Karbi Baptist Association Tiek Pen NKBA Ningkane Sek MIP Ingdeng Paris Sirakep Ketalon Pon Pini An Nini Kichok Arkoi Nipain Kora Sirkepen Nipai Tongke Braisi Christian Lapen Metang Kejar Japua Tepi En Ponsi Ni Thoma Parman Bangpu Bangpi Paris Sirak Crazy Monduli Chingrumsi Manja Missionary Metanga Sai Hemalong Nihang Baptist Association NKBA Ningkan Esek MIP Nini An Kepeman Pon Pinyacay make ada por pai trogra ach timpen NKBA mai pu Joseph Hansepen lama kang trasai pachun pon bang sopi ada pakardom Reverend Sinalek chain pen misen pen pachun pon por pai sir kepen por pai crazy and reasonim sola pen pe tumapat kelana kang hon kang din so tek nang ji polam the thare Edison Carter lapen Solomon rong paratum Nihang Karbi Baptist Association nang kachitong don arada tumapan jume sen pen than pon me rada thingolong pon pitha Lapen Karbi akhe jinghon o Karbi akhe doan along tame anam ahirjume blank state pen kai ki tame pape dolong werna lapen nili Karbi akhe nili jinghon akhe a dharom tin along ge do tum satame methang dharom mission me pen donanji lapen anam ke thia thingno ili mission me pen donanji anam thingno anam anong pe thinanji so me long ahirjume ge do je phan abang putin Karbi akhe tumta dharom le for example satame Nili tum pantame ahijumi na hang pidum tu nong tum panchum nilo lansi mithithini na tu mathing ni je cholo pen news 24 Karbi Anglong alang tum phana choro pon parpik lo kardo Manja pen berta pang dakwan Sonjit Kiso News 24 Karbi Anglong Singhasan constituency ki parlo longnit lang parpan chungkreng rong hanga rong along forlen amen pen puthot longle alam ki klang thu Singhasan constituency angkang longnit ahawar lang parpan chungkreng rong hang arong amekar long ki terang along le jeri terang bolon terang lapen kanggura rong hang mate kabuli rong hang atum committee selam pen long le pata ke selam det ke aron kali la solong nitum along le la si nitum si chelong nang ji pusi pinyi puthot long le hem phulong ki terang pen rong asaratum perang ke athengno than pon UPKA lapen LYDC asong pen tapang solam ki along cherap cheturun po lapen long le hem phuatumapan non amat long le pata chipi thunang po pusi perang ke athengno than pon atheke lapang solong le ke long ki terang asar burasi kirai tekang along le lapen thiria phanta chiri pho pek pon lapen boundary wall sita do wetlo lasinon arona ting pen long le pata pinang popusi UPKA lapen LYDC asong pen tap ke hang pasopon Ote non konselong si dulu. Tapi konselong do pustame ahem putum same nisome melo la tuan pha lasi non justice pivek nang po la tuan pha justice long wek nang po rong asarik lo jasi nil tum alang tum pha ke ajat alam tabi sita alam abi mane alam dokok la hiri bondari alam lasi rang hemasor hakopen peglo along leke pegdat penapi hiri bondari wa jo lahan lo yu nonta lasi la sopen alang itum non committee hoy itum alang itum committee tiseng lo long le da hema long le an pa pota kuri pon la lasi ke thela nili long le an ma ke lasi nili ke pin ke choning ri ke la council tirai chari tum la tuliram lo hang da mo ti so dang lai tum ta min phan ma ke nang ma tha de nai pa lam la kasi na choning ri le Manja pen berta pang dakwan Sonjit Kiso News 24 Karbi Anglong
Lakhain koi rapho nilip constituency ki parlo Upper Panjan Ramlek Therong along Kikima Medical Sub Center ki patang pipi ajok radatum ning kipung kachipaklang mati ningkang samsi kachipaklang. Upper Panjan Ramlek Therong along Medical Sub Center hem ki open Upper Panjan Rong Tretrok aratum penang anjok wan do labang so Sub Center along Doctor laki Angkur Jyoti Saikia lapen nurse atum laki Rina Bepi Senior lapen Pinky Diori Hello. Alang litum duty abangke metanga hempen sitame dampom lo rong along Medical Sub Center doko kapita ajo phirlo ki so derahul Chokiola PHC along Golaghat Dipu Dimapur Pokajan an Sekachilangram nangkoke isi ningduk mimi asunsi keman pon sitame isi thedung akisunga bangke Medical Sub Center ahem tikim Kipatang tedet penajok doktor nurse atum kisung asunsi do athema latum kidoji ke sangjia dim anta awe radatum ke joy ke jela abangke kisung asunsi do labang so Sub Center hem kikim kirang japan contract ke en lake anupam tok bi hello rad atum pen ke pachini atengke ke patang ji kalisi tin kipi lapen ing hap hai hui anta hem chepon et pusik pinyi pherang ke pen ka humria hot nang pachini don lasik pinyi pherang ke pen ka humri dam hot nang ka pachini dun tua bangke labang so Sub Center hem kikim jong si patang te pulotang te rong kret trok arat thurpak pen chesong nang kok poputa sodak pen nang pachini don tum ki du dia thai bang la dak avidera posarang litum tami mithanga hemarit pen heluwing sami mithanga remotor pen wang si dak duty apor hodalang litum nang chi du verlo RVRE ho sitami alang tum wang lo sitame nili tum alang litum hansame engine su me lo thepi malang tum dak do thai ka ve posi alang litum dak ki wang pen ka digdar sambe ka siksak do posi chuning ri lo labang so arleng gi the tum phan mate leader sa tum phan an sitame labang so hemarit ki du adem quarter long ki patang pi pen alang litum mi sen pen ki du adim aklong Biasonte may purpose nilitum chuning ridon lo. Nilipen berta pangdakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong. Pinyi berta lapan sikang toniglo tu metakmi kardom.